Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag abigat yo amin sa nga pada papagayam. Manig po dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito mo nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kaya ito di pagayam yun ni Manong yung Nemi Ruiz. Kumabkablao, tinimbag abigat, tinimbag nga oras, kada kayaming sa kapada. Kaya padaanan nyo, ti pagkasalitaan ni Ingrid, iti panangisurat ni El Amor Verdadero, iti Santa Cruz Sur, Bato, Ilocos Norte, nga napauluan, respeto. Kaya pagkasalitaan ni Ingrid, babaen kini El Amor Verdadero, iti Santa Cruz Sur, Bato, Ilocos Norte, nga napawalawan iti respeto. Pakishare yung program iti, please. Share this program. Okay, kaya usat, intayon irugi. Nga iba sa rito ipakasalitaan ni pagayam ti nga Ingrid, iti panangisurat ni El Amor Verdadero iti Santa Cruz Sur, Badok, Ilocos Norte, sagudahin ti surat. Dear Manong Nemi, agarup duan nga tawen nga boyfriend ko ni Felix, idi tawisan na amapan na iti boarding house na. Inagka na Manong Nemi, dagiti bibig ko agagdan iti panagdalapadap tinalikutag nga takulap na. Kasto kang kanayon no katararamidan na Manong. No kastang iyarasaas na kaniyak. Nga no mabaling ko nga nagadadan mapasamak ka na kami. Duwang aroden nga tawen, nga ti relasyon mi, kadagtultuloy. Felix, anya tararamidem? Ang mga nusumangpet na gini kakadom nito yung boarding house. Ingrid, babe, brabinto, nito sumangpet da. Again, babe, taimam. Isardeng mo tararamidem kanyak. Kapasbastos ka? Nawalat respetong kanyak. Manong Nemi kaslasulot ni ket nabugkawak isuna. Babe, anya? Nasuron kanyak Manong Nemi ket agungit. Anong problema mo ya? Apay nagbugkaw ka. Babe, saan ko ninranta at nagbugkaw? Ngimsikamat kami. Let tatamatan. Bagiti butenes ti blouse ko. Kananya ko ma. Boyfriend na, kin girlfriend kamet. Agduan-tun nga to, went relasyon ta. Kan dati mat nararamidan dati kastoy, babe. Wen, aging ka kumalaing iti sikat ko, aging galaing iti sikat ko, di kita imam. Nibaga kang kadayat ay din, saan ka di? Ngimapin nga ita. Kasla kayat mong batin nga isuksok ti nakulap mo iti lasod ti blouse ko. Papay, nakadarte ka man. Ti amok magkatayatan na, ayatan ka Felix. Among data, nabudno nga ayatan, nakapangarod nga aging arte ka akasta.
Doon nga taon ti relasyon ta ko nakmanen. Ngam kasla, awan pa lang, ti pa nagtalek mo kanyak. Babe, amo ba't nga mismo, nga saan nga pud no dayta, ibagbagam. Sipod na adan tat relasyon, dakilan di pa nagtalek ko ken ka. Saan ka kumamit nga pauyo akas ta? Kinunak manong name kat inarakob ko dinobyo. Lugod numit lang nga ito nak. Itid mo tayo niya manakayat ko. Nabayagan ti relasyon ta, mga no, mabalinen, uri maminsan lang. Maminsan lang. Padasan ta, uri no, normal ba dahito katikas ta, nga da mapasama ka na kitag nobyo. Saan ka di ako nada, nga ti sex kat isotiya, mang patibker ti relasyon di kita agyan na yan. So, naramidan ta, ti ag sex. Kat ti relasyon ta to ha. Manong name ni Felix kat nam amo kiti adda kiti first year college. Ado kami, uno agduma kami ti kurso ng adda sumagmano nga subject manong naming nga kaklase kami. Masansan nga umay makiabay kanya iso nga napaspas iti pa nagsinangad mi ado ha. Agang nga inaram na sinong batak met sakbay nga nagngudo ti second semester iti first year. Nagwapo ni Felix manong. Natayag, kanaktibo ka ng sports activity, iso nga diyakon pinayag pahay, kat inaklon kon panagayat na. Kadkas na kunak, itayan manong, kidkidawan tinubiyok, ti panagkanaig mi kano, tapno adad da kano nga tumibker ti relasyon mi. Inaramid ko lang tinagkitakit ididamo, ngam gabot ta babae aklaeng narukop manong nemi, insukok ti bagik kini Felix. Ti lalaki nga damo nga na magpitik to'y pusok. Nakitak ti rupa na. Iti na palalo nga ragsak agsipod ta. Nagunod nan ti kalkalikaguman na kanyak manong. Kaya kalpasan nga naaramid mi ti saan kumapayla nga rumbeng nga mapasamat. Nariknak dadada nga panagayat na kanyak. Kami iti boarding house na kit awan ti sabali nga tao no di dakdak kami laeng. Ringringan nakmanen nga ulitin mi kano ti ag sex. Tsak kumakayat nga maulit pa di hangim makapagkit-kitak ka di pa iti nubyok manong kit naramanak natin. Nang naruna no kas tatay agpauyo manong name agpauyo manong agpasugnod. Sud ka po nang maulit-ulit ti managkanaik mi iti mismo boarding house na. No, doma, mapang kami pa nag-hotel. At ang amin di kiti amo ni Felix manong nga hotel, nga umawat ka di kiti estudyante, nga check-in oray no kayo ng porme. Iso nga tunggal man sarimi manong. Kat saan, nga ipalubos ni Felix nga awan ti mapasamak ka na kami. Ag-sex kam tulat ta. Kat may salitan, ti Jack Tupulus malipatan manong ediya, nagtengan ti may kadua nga anniversary mi. Kinunaken ko na, happy second anniversary, babe. Happy second anniversary, mat kan ka, babe. Agaman ako na kan ka, ha? Agaman ka tiyan niya. Agaman imanugod ka, na dito ito hotel nga celebrar. Siyempre, kid daw mo dito, Felix. Ken may sa lang ti klasik itangal daw. Sud ka po nang agpaot ti oras ta adua dito hotel. Nasiyat nung astaba. Felix, sabi ko man, tadi kan tunga umumakan niya ka. Wen, api ko mga maumakan ka. Hindi tayo itin ka onay. Nakunak laing, maama ka ngamin, mga no, may tulad ak iti kaskarigdad dumanita nga kalpasan nga da napasama ka na kuwada kat bigla tan nga agsinad di ka madanagan babe saan nakakaskarig iti mabasbasa iti pocketbook wano karig iti mabuyboyam iti teleserye agkalpasan nga magunod da ti babae bigla tan nga isina ken na baybayan da nabayagan ti relasyon ta babe kat sigurado akon nga sika ti babae nga kayat kung ikalaysa ken makaden na itutong palbiag. Ang beso,
Ay, tangka unay great. Uri siya mit Felix. Nalawas ti panagayat ko ken ka. Di talawan di bagus gusto ken ka. Tekang kanayin ko mangig kasanu ti kadakkel ti panagayat mo kanya. Iso nga talag kalayan kanya. Jak tupulos bapukaw itibiyag mo. Nakaragurag sa kaklaunay, ang makangig karagitang ibagbagam Felix. Kat mariknakmet ka na malus unay ti panagayat mo kanya. Ang peso nga ba't patagkawan ni unay great. Kat din tupulos agbali day ta iti kaanuman. Kino na tinubyok manong nemi kat inagkanan da bibig ko. I love you, babe. I love you too, ba? Felix, I love you too. Manong nemi naglanang da bibig mi tinubyok idi tanakalagip kat kinaot na ti cellphone na iti bulsa na kat kunan. Nagistayan ko nalipatan yun. Dahito yun, ha, babe? Anniversary tayo so nga. Ha? Nalipatan nga niya? Anit nalipatan nga, anit nalipatan mo yung cellphone mo? Babe, kahit ko nga i-plastar at cellphone ko iti asidagta. Tapay. Kaya't ko nga maibidyo taramidan ta. Maibidyo ti cellphone ko. Anniversary tayo. Ha? Itamat lang nga ramidag ti kastoy. Babe, iso nga pa gusto naklain. Jack ngarod kaya ti kasta. Apa nga i-video mo? Si Kamen. Sa anak ako komportable. No mabuyak ti bagbagi kiti video. Jack kahit nga may record ti haramidan ta Felix. Sa munto nga bubuyan na ano, di mo kaya at nga buyain. Haramidag dayo ti gabata. Second anniversary ta. Kahit ko, ada ito souvenir ita nga aldaw. Mambalin mo, maging video sa bali Saan kaya di nga ti araramidan ta ti unag ti hotel. Unag ti rabaw ti kama. Haan, ang mga no, maiwaras pa ita. Hapi ko mamit ka maiwaras. Ha? Hapi ko maiwaras ko. Naglaglag ako na waras ko. Awag ka di ba lang di ba nagtalik mo kanya? Kaging ganita? Hapay anat amom, babe. Iwaras ko mati video. Video tanga dua. Nagkiting ba tanti pa nagkitkitam kanya. No kasta. Sa mata kasta. Matanagan lang. Tsaka matkadanak mo. Sikisan ako na paritan at no malpasan. Di ka di magaran? Naromansahin ka manin? Di ka makadanag. Nakarado nga min di kiti. May padpadamag, may panggap ka na kiti. Nakadudurmin nga video. Di kiti sexy skandal. Kadya kahit mo pasama ka na tatikas tahas. Sa Felix. Saan to ang pasama ka na tati pagbutbut nga. No lagi di tagtalag ka kanya ko nakmet. Agpaaylaing ka na kiti matak ti video. Nga i-record ko. Kahit ko lang amin nga adda na idumdum mga napintas nga ma-save ko nga pakalaglagi pagkadatagatua. Siyempre, special kanyang dating alda, babe. So nga, umanugot kan please. Italaan ka di. Dito lang ang anniversary tayo karig. Ay, alaman laingin. Oo, makita. Ngayon, yun ato yung nga basit ati cellphone mo ngamin jack na raw nga da camera nga nakapasarang kanya. Manong nemi jack kumakayat tumanugot iti day nga banag yung jack bat nga rod kayat nga aga pa kami no jack pat ganti kid daw na nga panang video na iti panag sex me nang ro nagat second anniversary mi manong naaramid nga rod manong. Di pa na kay video, di aramidan mi, nga pa nag-sex kini Felix. Ngayon saan nga napnek tinubyok, medyo adayo ti ayan ti kamera, iso nga inalan na dayto, ikat impapet-pet nan, o pinetpetan nan, nga intutok ti video kada kami bayat ngagsesex kami. Imagine manong, habang arong romansain na nakasasadag ti kamera. Jack komportable manong name kat kasaladyak maaramid dagiti gunay akayat kung aramiden bayat nga da kami itirabaho ti kama. Ngam kapot akayat ko apo gustuhan tinubyo kuen aminin.
Wan ta amin na nasungbat ko kayong kuha na ore no, agtukyad ko matirik na. Dati kinapudno naman ang name kit di makela kit di medyo nga konserbatibo nga pamilya. Awanan ako niti ama ket nila engen na, nanang iti kakaisuna nga mga ayawan kada kami nga upat nga babae nga kakabsat. Siyak ti may kadua kada kami. Makaarawid kami ti addang nga pakadangran ti pakadangran ken pagbabawyan mi. Amok manong name nga bidot ti panang ipalubos ko kini Felix nga ibidyo na iti araramidan mi apanag-sex. Ngam dakkel ngamin ti panagtalik ko ken kuha na ket pinatpetak ti Karina aparalaeng ken kuha na ti video. Ngam saan gaya manong name agapo saan gaya manong name agapo takanayon no masansan nga kuykuyog kakuykuyog tayon ti maysa nga tao kahit nan nga sawen nga saan nga naanayan kahit nga sawen nga naanayan nga ammo tayo no ammo tayo saan manong ngamin ti ugali gayam ti tao ket kasla panawen nga iti anyaman nga oras ket mabalin nga agbaliw ket agpaisulaunay dayta agsipud tanapaneknekak dayta kini Felix adda kam idin manong nemi iti first sem iti fourth year college umuna nga semestre manong nemi iti maudin nga tawan iti kolehiyo. Idi, managpudpudot met ti ulo na. Ket nakalalis tong agpungtot ni Felix. Maladaw lak labasit, iti date mi manong nemi, pamrayan nan, tagbugbugkaw kaniyak, mangbugbugkaw kaniyak. Ket no, mabugkaw anak ton. Talawan nak ton manong nemi, nagmamesa. At napayan di gundaway, manong nemi, nga pagsawsaw anak iti dakes, uray no, iti sangwanan ti adu nga tattao. Ken oray iti tawag. Text, wano anadan. Kahit pagsawsawan na. Nasusunod na pa yun, manong nemi tagselos. No basta, ano kasta nga, makita na, nga kasasalitak dagiti lalaki, classmate ko. Ngayon, ore no kasta, manong nemi, ore no, magkita ko nga, ada problema na, iti ugali, iti nobyo. Anong saklat ta? Nandiyak namin kaya't manong name nga mapukaw iti bihag ko ni Felix. When jak lakit di naimas tagbihag no maputad ti relasyon mi. May may sagon daw manong name bayat nga da kami iti pagadalan. Tinanggal na titakyag ko iti nakairot. Kit ginuyod-guyod na. Oh my kaman dito iska babae gumay ka. Anay ko. Felix apay. Anak. Masaktanak. Aray, ba't ang titakyan ko? Masaksaktanak. Talagang masaktan ka. No di agsarding tangiwat mo. Ngasaw-ngasaw. Iba't naman titakyan ko, Jack matumadayo kay nga kaya. Manong nemi nagsarumadeng tinobyo kanang guyod kanya kat inibatanak nga induron. O, deta. Inibatangan. Aray. Samad nga naskan kat nga idurong na kuma. Mamsi ka babae. Naka-ararte ka. Inibatang ka lang arodan, binibatak lang arodan takyagbon. Indurong ka ko ng palang. Kanya ka di manin aya, ti problema. Taapeng igabur mo aming kanyak ti pudot ti ulong. Saan ko labas na igaburkan ka ti pudot ti ulong? Ingrid. Ngayon si ka mismo, timang paborek ti darak gap iti pungtot. Manong naimidya ko na tapalan ti bagik nga nagsangit. Hindi ka di maninaya, tinakabasulat kayong ka, Felix. Anyat ako namin, Ingrid. Nakinidyan mo ka pa lang? Felix, awan di ang mga basol ko. Iso ngayon baga, anyat ti pagbumugtutam. Nalayin ka nga talaga, nagpambarak niya.
Ti amon siguro kat saan ka nga itay nga nakita ijay kantin? Nakita nga makigargarampang ka kini Justin. Siya, makigargarampang kini Justin? Api ko mga ramidig na ita, Felix. Iso nga nagkuyog kami itay, kini Justin, takaguro po iso na iti tennis mi. Tennis. Data kahit. Di tamat na mangrugro kita amin kat. Saan ka di? Kampay idi. Kanagpa-agaramid kayo iti tesis. Tennis pa, di magbaga ako. Tesis. Ngim gayam. Ginarampang kayon. Sa tinun nakapidpidutom ka na kita ngayon magbagam ha. Felix, apay. Saan ka di kapeso? Siyempre saan? Apay ko mga aramid nagtigas takit na boyfriend ka? Kendakal ti respetok iti relasyon ta nga dua? Kaya't mga sawan, nasa anak ko mga boyfriend? Kaya't plano nga talaga nga sulisugan na dyan nga Justin? Felix, anya di kita ibagbagam? Sa di na pagtuturungan di kita nga salitaan? Nagpudno ka kanyak. Nagpudno ka man kanyak, Ingrid. Kurso natin ka dito dyan nga Justin, ha? Iso akang kanayon ka nga, papaagsiso ka kang kanayon ka, pakpakyut kang kuha na. Ano man ang data ngayon magbaghamo na mo saan ka nga mawatan? Data under ti utak mo kits. Manong namin Jakon na ituloy ti ibagak kumata na nalpakan tingin ko iti dakulap ni Felix tinong panak. Aray ko, Felix? Abi ka tinong panak. Abi ka tungpa ka. Siga pa ilatin mang tungpa niyak. Gunggunam. May salang ti salutsut ko. Nagadun, ibagbagam, timang yung giwat mo. Manong name iti day tagon daway, jak ninamnama, nasipsiputan na kami gayam ti classmate ko, best friend ko nga ni May, manong name. Nagpukaw nga nagtartarahay ngay masudag. Ingrid! Ano mas masamag ka? Ano mas masamag dito, ha? Yeah. One May, nadalang pagsasalita mi kay Felix. Oh my God! Apa yung nagdadati bibig mo? Dinangran na kakadi? Na ito yung awa ng bain nga lalaki? Manong name nagtimik ni Felix at kunana. Mabaling ka di May? Asaan ka makibibiyang ti salita mi ti girlfriend ko? Diyak ko makahit ti makibiyang. Nung saan mo nga dinangran? Ti best friend ko? Best friend? Gustunan? Best friend gustunan? Saan ka talaga nga dinangran ni Felix ka? Talaga? Ininto naptakin di bibig mo? Saan mo ibaga nga dinakadinangran? Katsi ka Felix? No aramidang mitlahay nga pansimpag to best friend ko. Nasaset lang na pumano kalayangan. Manong name na diba nagpungtot ni Felix gapo ka na kita ngayon baga ni May. Amom si ka May? Nakabiyang-biyangot ka. Ano mala? Nasihat mo siguro nga peso nga ta kayo ag best friend ti agkuyog. Ha? Di kayo manlangin. Di na kayo malangin po eh. Babe, mabait lang Felix. Saan ka pumanaw? Saan tabi ka nagsalpas ka nagsalita? Ingrid. Aya, anak ko maya. Di nangran nakalangaro din di dyan nga lalaki kahit mo pa ilaing kamakaman. Basol mo na ito may. Anya? No apimot kami nga nakibiyang ka. Nakibiyang ka ti salitaan. No kasta? Siyak pa yun naking basol. Ta-concern na keng ka? Basta, wow. Among Ingrid, nalipatam sa amat nga tao ka nga saan ba't nga may nga banag nga agsipaulatan. Iti parang dangarang ken pungtot na nga torpe. No ay attempt ti best friend mo. Ha? No ay attempt ti boyfriend mo. Saan mo kumamat aliplipatan? Nga irespeto, ti bagbagim. Gapulay ti deja nga lalaki. Respeto. Respeto na bagbaghin. Awan lang aro din respeto kang ka na dyan nga lalaki. Kamakamo pa lang. Awan ka din respeto mi tibagim. Manong nemi amo ni May nga sa nga day jay ti umuna nga gundaway nga dinangaranak ni Felix. Isuang kas jay launayen ti rurod na kaniyak iti day tangal daw. Nami nga do ngaminen manong nemi nga binugbog kawanak. Wano binagbagaan nak ti best friend ko asaanan nga nasanun at relasyon mi iso nga rumbeng kanon nga magsisinak kini Felix. Ngayon nagtulturo latamot manong nemi nga inan anusak ti nobyo
gamot tayo iti kunay. Sana kas karina ang makisinak, ken kuwana manong nemi, wan, sana kas karina ang makisinak, ta isuna, ti mangip, isuna, ti nangipaayak, ti kupikupak nga dayaw. Wan, aminek manong nemi. At ipang panunutak at awanan ti sabali nga lalaki nga mangayat pa'y kaniyak, gabuta sa anak kun nga birhen. Iso ani Felix ti kayat kun akaden na itutong palbiag. Iso ng karkarigata nga sinulbar dagiti saan mi nga nagkinaawatan tadyak kayat amapukaw isunay ti biag ko. Ngem ti tao gaya manong nemi no mabunugmet nga agananos. Dumteng ti kanito nga makarikna tayo ket kayat tayo ti sumuko. Nakunak ti kastoy manong nemi gaputa dimteng manen ti punto at dinangaranak ni Felix. Dinangaranak manen iti physical gaputi sabali manen a classmate ko nga pag-imunan na. Nauma ken nabanugen ti pusok nga agananos isungeng kedden kun manong nemi. Nga gipusa kon nga may pinsan ti relasyon mi ken ni Felix. Iti daytamit lang ang numento. Iti daytamit lang ang momento manong nemi naklaat ta saan na nga namnamaen nga maaramid ko ti makisina ken kuana. Gato puting bagak iti mo na agundawa nga kunak. Agsinatan! Nakigtot. Naklaat. Irinita nga nangignat at din na namnamaen ang maaramid ko ti makisina ken kuana. Kadya ko nanikan pa di gundaway anang pasubli iti relasyon mi. Manong nemi. Sigurado ka? Sigurado ak. Naumakan ka. Inananusan ka. Napukaw pa yung respeto kiti bagik. Tikawan ti respetong kanya. Isong agsinatan. Agsinatan, Felix. Saan ka nga pagkanano? Manong nemi, impukus kon ti bagik iti panagbasak. Kati ti may sa aldaw, awan ti klase mi, nagtutulog kami ka nagiti classmate ko nga da May, Justin, kanda dumapay nga mapan iti may sa nga refreshment, tapno ilipas min ti thesis di grupo mi. Siyak di mo na nakagteng iti nagtutulagan mi nga lugar, ken kabuta awan pay da May, ken Justin, tinawag ni May, hello May, ayan yun. Sorry Ingrid, traffic namin. Tinagnaan mi. Traffic tinagnaan ti jeep na nagluganak. Iso nga may bagahe ka. Ngayon saan ka matanagan? Ulit asida ka. Aya? Oray ni Justin. Kat nalado ka no, met. Malado ka no. Takuna na itay, iti text na nasampay ka no nga nakarwari iti balayda. Nabayag ka no ngamin ni mamang na nga napan na nakitsanda. So ngayon yoray na pailaeng na sumangpit. Tapno adakaw do iti obing kaanakan na. Kasta ka di? Alakit, pasensya ka na, best friend. Napag-ururayan na ka, kini Justin, ha? Okay lang. Rugek lata nga rin ti agidit nga ornusag na kiti kasapulan para iti thesis tayo. Ha? Okay. Tapno, into na da kayon, ipabasak tulatan ka na kayo. Okay? Okay. Agtagsak tulatan ka into na makasadag ko kunita. Okay ka na kayo. Manong name inidap kon titawag ngem nakigtutak taad na naguni iti likoda. Babe. Felix. Ano talaga rabidab nito eh? Ken kasanong nga namon ti ayang ko? Ha? Man-man-manan na kadi? Saan mo ita? Adalang na pa nakita sa dag ngem nakita ka nga adarito iso nga nasitgan ka. Babe, ang sarito taman uli no, mabitlahin, please. Awan, ti oras ko ken ka, Felix. As dagan ti deadline ti thesis mi. Iso nga masapul nga si kasumi da ito. Kaya nila mabaling, nga saan ako nga awagan ti babe. Agsipot na nagsinatabot din. Alawan, isot kayat mo. Ngayon, pangasim ta, saan ako mga iblabla. Ha? Sana ko mga i-blabla kiti Facebook, kan ka na kita dumapay nga social media account mo. Account ko na kita.
Isa nga, aramid agtanyaman na kayat ko. Ingrid, sana ka din nga kaniti kong daway nga sublikan ka. Namin ado idin, nga pinabusuyan ka. Kanin bagagpaikin ka nga si katayan ti problema, iti relasyon ta. Ngayon saan ka apuros ka nagbalbaliw. Imbes ka din na nagdag, iti kinaimon mo. Kaya ti panagdantangaran mo kanya. Ingrid, ori may salain yan. Kaya maudi agong daway ti ipaay mo kanya. Saan kita kasto nga, basta isinanaklatan. Mano ka di pa'y kagundaway ti kayat mo, Felix. Pinabusoy ko keng kaidin tinamin ado nga dinangaran na kanya. Kabutamok nga kabaylang nga resulten. Kabaylang nga resulten iti parin problema nga dinteng. Nga makabanugmet ti panagpapabusoy ko latan. So nga sorry. No jakon ipa-ipay ti kidaway mong gundaway. Ingrid, jak to ipalugbos nga mapukaw ka kanya. Felix, saan mo ka din ang parparigatan pa iti bagbagim? Ken ti bagbagita, ag-move on tam ka din, ngagpadpada. Manong nemi kalpasang nga naibagak ti kasta kini Felix biglang mato ti boses na. Ngam jak kabaylan nga rami din. Ha? Jak kabaylan nga rami din dito nga bagbagam, Ingrid. O sige, no di mo kayo nagsinublian ta. No di mo kayo makisinublian kanya. Okay, fine. Okay, fine. Ngayon di naktubabawalawan. No makita mo to ti bagbagim, iti maiwaras nga nakadurdurmen nga video. Anak ako na? Felix? Nalipatam sa amaten. Nada kanyak ti upat. Nada kanyak ti 4 alas. Hanya tikit mo sawen, Felix. Amam noan niya, tidakdakamatik, Ingrid. Iso nga umanugat ka. Agpanunod ka rin bag, agpili-pili ka. Magsinumblanan ka kanyak, uno maiwaras. Dito'y pagadalan, tinakadudurmen nga bidyong. Anong name? Diya ko nakasumpat, hindi na itang saludsod kanyak ni Felix. Biglang amin, nga nagdanag katawanan, timarikap ko pa nga isungpan. Ang isumat idin nga sumangpet ni May, ket bigla pimano ni Felix iti sangwanan. Nakita ni May manunim iti kaadda ni Felix ket kayat na idi kakamakamen tapno apain na. Nga minatipak karimbagak abaybay analatan. Ure ket awamet ti dakes nga naramid na kanya. Jakon dinakdakamat ken ni May manunim iti panangipang takanyak ni Felix. Gamot mabainak ken ni May nga mamuan na. Ngayon manugot ak hindi nga na i-video ti panag-sex me kini Felix. Ngayon nadlaw ti best friend ko manong naming nga mariribukanak. Nagdanagak noon niya tinaunag ka pang panunutek. Ngayon ko na, awan. Sana ka makadanagan, May? Di ko na mabayag dimtengan ni Justine kating karikatak ti bagik nga in focus ti thesis kararamidan mi. Nakaregrikat ko, no baka nakaregrikat ti kasasaad ko karagit agundaw manong agsipod ta madandanagan na amangan no ipaypeso ni Felix ti impangtana kanya. Already, makaawid ako ni Jabalay sa lata nga mapunas ti panunod ko ti pangta ni Felix. Ngayon waras na kano ti video mi nga nag-sex. Kinumbisir ko ti bagik nga saan siguro mat nga maaramin ni Felix ti kasta. Nga tapat check nga dapay laeng nabatbati nga respeto ken panagayat na kanyak. Nga misum na laeng manunay ita saan nga nagsarding ni Felix nga nariribok kanya. No makita nak, ijay school nga awan ti kaduak o masideg kitagpilit nga agsarita kami nga sublyak kanon. Pinatas ko tiningiting ti bagik no dapay laeng ayat amarikrik na ken kuana tapno adda rason nga sublyak. Ngem talaga nga awanin manong nabanugan ti pusok ken kuana. Iso nga jakon makisinublanan pa. Ngayon saan naglata nga sinardingan ni Felix, kaya ti may nga aldaw nga tumutawag iti cellphone ko. Hello, sino da ito? Hello, babe. Felix? Si Kamanen? Saan nakamadaywan?
Masapol na. Hello, babe. Iti may katulda ito, hindi ka sukat at SIM card ko. Kasano nga naman ang cellphone ko? Kasano nga naman ang SIM card ko? Ha? Kasano nga naman? Nalipatam sa amaten. Nga, agduan ta. Iti common friends. Aduan. Oo. Kahit siyempre, ado di kiti kakayim mo, kakayim ko, alis tong pagdawatak ti kayat ko. Tsaka mo keng ka. Awan nanti amok pa pagsalitan tayo, so nga depay kunti. Oh, sa mga depen. Sa mga kansarin tawag. Tanoramidam nita, babawi ka lahat, babe. Nabayag ako ng agbabawi. Agbabawi kiti aldaw ngayon panubos kong simrek kay biyag ko. Nagaro ka man ti grade. No makapagsao ka kaslasaan ka nga naggangganas iti kama. Mabaling ka di. Ngano. Mabaling ka di. Ngano. Bastusan naklaeng. Sumapol kan. Iti sa baling nga kasasritam. Gabutawan ti panahon ko ken kasik ka nga rod. Ti kayat ko nga kasarita babe. Mailiwakon ken ka. So nga subli ka kanya please. Saan ako nga maala ka dagita nga artyok mo. Hala sige bye. Kinanak manong name kat inadap kon ti tawag. Nabalalo ti surun ko manong name ta pinuyat nakpay di dahi tangarabi nga nagsasarita. So nga nadawak nga napan nagbasa iti kabigatan na. Adda ako di eskwela, iti madandanagan ni May, ngayon masadag kanyak, Ingrid, iti ka pala nga sapsapulen. Adda kamit lagayam dito ay kantin. Nag-text ka kumaalatan at dinamagmunto sa dinayan ko. Wanggaman niya, abit niya napanunod ti kas na itay. Natartaranta kami nga magsapsapul ken ka. Abi nga kasi tilangan May, madandanagan ka. Nga adyak mailadawan. Oh my God, Ingrid. Saan mo ka di pa nga nabuya? Nabuya? Nabuyaan niya. Tay ko. Anya nga ko. Lawlawa ay tagsarsarita. Hindi ka maawa. May ko nga video. Anya? Aday. Insan kang kate-classmate mo nga video? Ano nga video? Oh. Awa ka dito, mom? Nga posible? Nga maiwaras nga video? Oh my God. Diyos ko. Ingrid. Dito ni. Tsaka yung buyain. Among ka din nga kahit kung mga buyain nga may papilit na kanya bidyum ka no iso kang buyaek manong na may nagtagtagargar tilalaim ko wag karaman ti buses ko kit ko ada ko piyam iti video ada ngayon amukmat nga sa mong maarami ti kasjay ken maisa kita ekman o dahito manong name bayat nga buy-buy akti video maadi-adi matende kinagtedted nga luluwa. Agsipot na buy-buy akong di bagik alamo-lamo bayat nga gas asuga. Impay-pay sugaya man ni Felix ti pangtana manong name nga waras na ti video mi nga nag-sex. Ti pay nakasaksakit manong. Ket ti laing rupak ken ti bagik alamo-lamo ti makitkita iti video. Agsipod ta edited. Ket kada kita lang gundaway kasla akla marundro ng wakandela gapo iti bain hagsipod ta makitkita kun dagiti tattao makitkita kun dagiti tattao iti dayta agantin nga siyak timingmingmingan da bayat nga giin narasaas da nagtartarayak latan nga inamang ko ti likod ti gymnasium tapno sadya kun nga ibukbuk ti luluak manunin. Sinurat nak ni May kat kapata best friend ko manong.
Gabot na best friend ko ni May ket inamin ko ken kuha na siyak ti pudno nga adda iti video. Insing-asing ti best friend ko manong name nga agsuplo nga karag iti polis tapno maaksyon ng tinaramid kanyak ni Felix. Ngam siyempre, Jack kinayat, Jack kayat nga mamuan ni Nanang Jack kayat nga mamuan ni Nanang tinaramid at nga kinanturmen. Sa ano kon nga simsimre kiti pagadalan ket numanen na tawagan nak ni May, hello Ingrid, saan ka man nga imay nagbasa, itangal daw. Mati kami tirkirik na kita best friend. Matandara ka na. Tati may kaduitan nga aldaw ket di ka imay nagbasa. Hawang gayam. Ket nakaano ka salita na ito advisor tayo. May pagdipiti ti agwir waras nga video. Manong nemi Jack manan mapengdan nga garubos na giti luwag. May managkrik na kadjakon makasubli pa in school. Amutay mat ka saan panunuyan ti universidad dagiti kasta nga isyu kadagiti estudyante da. Amok ikatendak lakit di kayat daklagit di katen ti pagadalan. Sanggang panunod ti kasta best friend. Amangan mat no anda sa bahali nga ibaga keng kani advisor. Muna saan kat kahit nalayang nga denggan ti palawag mo sa kinalito na itang isyu. Teko nak namin keng kan. Naisuplong mo na dyan nga Felix iti advisor tayo. Uno saan kat ninanang mo tapno maipayan ti leksyon na dyan nga lalaki. Amumat nga dyan kamaylan nga ramidan ti kastami. Namin dyan kayat nga mamuan ni nanang tinaramidak. Mabisit ang ginareta nga ex-boyfriend mo. Napuskul tirupan. Rabing nga suko mati may kat iti pagadalan. Iso nga, dito ti makonakin ka. Ha, Ingrid? Nasay siya at no ibagahamon ka ni nanang mo. Ngam ti maamuan ng tureta ito sa bali. Diyan ka mo taramin tak may makamuka ditan. Alasigan. Baliwan na tumanin tag sarita. Inton malam. Alaw, sige. Tawagan nga to Masapal ka sa sarita ka. Manong nemi kalpasan data nga managsarita mi kani May tinurong kon ti kusina. Mamisukak kuman idi sumangpit ni nanang ket orela in balibag ni nanang tirikep ti ruwangan. Makapongpong tut manong nemi kada kabigbig sa timot. Ingrid! Saan dito tayo mo? Dagdito kusina nang magsasangak. Agpudlo ka man kanyak, visit ka. Nang agpudlo ka kanyak. Sika ka dito ito, ha? Kinunana manong name kani pagpakita nan kanyak ti video nga adda iti messenger ti cellphone niya. Nagtagtagargar ti buses ko ket ko na. Ha? Sino ti nangisan ka na kayo ti data nga video. Ibagam kanyak na saan nga sika. Ibagam kanyak na saan nga sika. Ti adda ti video. Karo propamlaeng ti babae nga adda ito nga nakadudurman nga video. Saan nga di? Karo propamlaeng. Amo ka saan nga sika na ito. Tapat check na sa mong maramit. Sa mong maramit saan nga di? Anong naimi nagsangsangit akon iti sanguanan ni nanang kadjakon na kauni. Ingrid, sumbong bat ka. Kalanglang amlaeng ti babae agsipod to sa mo maraming ti kastoy sang kari. Tingamen. Husto ak sang kari. Husto ak kabindot na kiti karuba tayo. Iti padang chismis da keng ka. Ibagam kanya kag sauka. Lalang sorry. Sorry nan. Abeg susuri ka ha. Di mo kanain nga sika. Sika ti adda iti na ito nakadurdurman nga video. Nandagdag ti sangit ko manong naimi ket inamin kon ti pudno. Uwen, siyak nanang, siyak ngagpeso, ngimsiyak nagayayatan. Ditan manong naimi nga kastao na yung ti pungtot ni nanang ket pinungot-pungot nak tinong patungpan nak arem! Naka-arem ka babay, aday ko aray nanang. Kasano nga naramid mo ti kastoy? Kasano nga naramid mo ti kastoy di bagbagim ha? Itak man nagliway nga palpalagim ka na kayo. Ngagkakamsan ka saan kayo nga mga rami di tilinuloko ang sipon ta.
binig kayo nga babae. Kalbasa na kasto, ti may video, nakadudurman nga aramid mo. Awa, di mo lang rinespeto ti bukod mo nga bagi. Diyak nagayayatan ko nakmet. Diyak nagayayatan nga nag-uaras na ita nga video. Uray pay, nakaaram ka, nakababain ka babae. Di mo lang pinanunot tindayo mo, kasbay sa nga babae. Nangipanam ti respeto, iti magbagim. Mangibabain ka, nakaino na. Nakadusriga. Gapo. Manong name ide talauna iti damo nga dinangaranak ni nanang kani panagsawsaw anak karagidag kakadagas. Diyak mo't kiti mapapalawag sipod tapinerdik ti talek na kaniya. Pinatas ko lang nga arakop bayat nga maulit-ulit ti dadawat ko ti pamakawan nga madadamat manong nemi nga idurduron nak. Kagengga nga imbaganan nga Jack mabalin ti rumuari ti nga balayag sipod nakababain kano. Nakababain nak kano anak. Di na kano maawat nga danak na akas kanyak nga naaram. Iso nga nagpupukaklatan iti balay. Manong nemi, nagpupukaklatan. Naglabas ti sumagmano nga aldaw, iti maamuak, manong nemi na amuak nga sa lagayam nga digiti classmate ko, tinangiwarasan ni Felix iti video. No dikat pati pa yan, digiti kasinsin ko nga mamona. Iso nga nagwaras ti video, pati karigdan tumapay nga kakabagyan mi. Kat karaman ti tanda kiti karuba mi. Pinadas ko ang tinawagan ni Felix kung saan nang sungsungbatan tawag ko. Kahit ko kumanga kasalita nga isardeng na nga iwaras ti video. Nariribukahan ako una yun manong naimi. Kadya ko na amo teramidek. Amo nga saan nga matipa ti panagawaras ti video ti social media iti sa dino apaset ti lobong. So nga nanagdag napukawan ako. Nanagdag nga nagpupuka akong dito balay. Paragrik na nga namin manong naimi kat amin nga tatawag at makaamon kanyak when amudan diya iskandal ko. In deactivate ko manong digitiya media account ko agsipod tanap nun iti inbox ko karigiti messages may kapanggap iskandal ko. Iti kasalita ni nanang ko. Wano ni manang ko kunak kumanga day dya abroad. Oren na makasangit. Nga nangungungit kanyak bayat. Nga pagbagaan na. Awat di sa bali nga simngaw ka nagibibig ko na di maulit-ulit nga bagak ti sorry. Sorry. Sorry manang. Sorry. Nagsusuri ag ka nagini kakabsat ko. Ninanang dinakpayan ka sa salita manong naimi. Jackmet edin ka sa salita nagini doang adding ko. Agpadadaan nga adda iti high school digiti adding ko iso nga pa-check nga amudan manon name iti may warwaras nga skandal ko. Kahit ko idin nga tumalaw kayat ko idin tumalaw iti balay nga mawamot kamok nga papanan. Iso nga imbalod ko latan ti bagbagik. Wan iti panagbabawi iti uneg ti mismo nga suled ko. Kaya po, iti soron ken luksaw ko manong nemi na minsan nga tinawagak ti ayop nga Felix ket sumungbat. Oh, hello, babe. Oh, wanan ka tibain. Babe, maili ka siguro ganyak. Iso ka timawag ka. Ayop ka. Apay naramid mo ti kasjay, ha? Tiyan niya. Saan ka nagagigong ko na pa eh. Amok ti. Iti dakdakamatek. Oh, panggip ka di da ito'y. Iti skandal mo. In fairness, babe, nag-sex ka sa jay. Wano nag-sexy ka dyan, kunak ko ha. Kaya nabuyo sa jay, doon ka sa nukang agim imas. Nakadakdakas ka. Oh, apay anat dakas natin baga, ang pesumet, sang kani. Nagpigsa nga tanti asong mo. Sikat met ngamin, babe. Apay nga manugot ka na alaan ka iti video, ana ita. Di ka nabuybuyan ti adong nga tattao nakasano ka nga kasano ti kina-adik mo iti sex. Isang ding mo ti mangiwarwaras kanya
Isa ng mon, ti mangawag kanyak, iti babe, napuskula talaga ti rupa, mga mangawag kanyak, iti data. Mubat nga si kanakiwarawaras ti video. Relax ka lang, relax lang. Talagang tagsao. Sana ka papasulan na awam at ebidensya. Nagpuskul ka talaga ti rupa, mayop ka. Aging ko nakapay lang. Di ka matulag pang pungtot, babe. Jack to pala among masyak ti talaga ng kadwam iti dayang nga video. Felix, among nga si kalaing tilalaki nga nakasagid kanya. Iso nga saan ka nga kumagimbento ti kasta nga sarita Ingrid. Kasano ko nga masigurado nga siya ka talaga ti kadwam iti dayang nga video. Alaman, irinto nga ti laeng ropam, ken ti bagim, ti mabuy-buya sa jay. Na mabuya sa jay. Ti tagiragsakam ti makisesek subayat iti nga alaan na kay ti video. Manong nemi kayat ni Felix nga kita kami ti may sang hotel tapnog sarita kam kanong Jack kinayat at tinapan. Tamok no anya ti kayat naman nga mapasama. Kadin penteng kong imbaga keng kuana manong nemi adya kun kayat at talaga tagsubli keng kuana. Ken jakon ipalubos nga da pe mapasamak ka na kami. Impeksak ba yun keng kuana tinapalaos ka sakit tinakam ko kunak ka na pordaplon namin kunak napunas pa yan nga namin pinsan de dinalaos sa panagayat ko keng kuana. Manong nemi awanan ti serserbi pa ti biyak ko. No si ka kumatisyak, wano da kayo kumatisyak. Dagitin to pa nakabasbasit lang abanag kat maaramid da tagpakamatay siyak to din. Kayat kun manong nemi ngakitelen ken gibusan ti biyak ko. Among andakas ti mangketel ti bukod ko nga biyag ngem gapu ti napalalong stress ken depression ko. Gapu ka kiti mapaspasamak ti biyag ko. Diya ko nagpangadwa manong nemi nga gudasen ti bukod ko nga biyag adak ti silid ko kada kita agundaw ket inalak ti cutter nga adda iti pencil case ket ditan manong nemi nga rinugyak nga iniwa-iwa ti pulsok. Pimsuwak ti dara manong nemi agingga ngagsipnget hindi ba nagkitak. Jack amon ti si marunong nga napasama. Nakaputak langin manong nemi hindi nakaida akong ti kama ni May ti damo nga nakitak nga adang tutugaw iti sikigak. Kaya rin nakamsutak nagtibagak May. Oh my God, Ingrid. Agyaman na nakapuot ka. Sa tinatayan ko, anyat napasama. Niya ka magten, anda ka dito ospital. Sa mga di malagim, nung napasama keng ka, tinaramid mo ti bagim, tsak malagim, ti amin. Kapag nasakasakit ti ulok, kintakyak ko. Ingrid, ginandan mo tinagpakamatay, imbaglangin ta napuutak, na napanunutak, idi rabi, na umay kasarungkaran. Tanong saan, sigurado nga saan ko nga agtugtog ni nanang mo, iti silid mo, no awanak, kasadyay, naduktalan, nga dara-dara, nga awanin ka, tipuon. Manong nemi, binabalawdak, tikas ito yung inaramid ko. Di na kami maawatan. Gaputawang ka tibagtaktak dinan. Tasang na si katanda, iti nakadurdurmen nga bityo nga may umarasita. May, uray pa eh. Masulat iti Diyos din naramid mo. Ken may saan mo nga masulbar ti problema, uray ulit-ulitin pa'y tagpakamatay. Saan kan tulat nga madaan iti pudpud nung awaya-waya. Ni kaanuman, saan nga solusyon ti problema, ti ganda ti panangdangram ti bukod mo nga bagi. Adunig ti sabali nga remidan tayo, tapno masulbar tayo niya mga problema. Kat nasken ken umura nga aramidam, kanagbaling ka natibker ka, iti anyaman nga panubok. Amok mat kiti data, kanagbababahoyak iti kastaunay.
pudno edit ko na ninanang narumbang laeng. Gaya payak ti respeto ti bukod ko nga pagi. Erabon ko nga jak yung manugot ka dagiti amin na kayat ni Felix. Iso nga masusurok. What? Iso masusurunak tanakatang-tangaak. Nagbalinak muna nga nalupuin. Edita dumteng ni Nanang Manunemi, pinanawan na kami ni May. Nanang ko, pakawanan ko mananang. Pakawanan na, tempay ko. Isabali man na problema. Sorry nang. Kami nagbalin ako nga. Dadagsan iti biyakyo. Sorry ti anyaman nga naramid ko. Tustunan. Saan ka nagsangit? Awa malayang iti may pahay ko. Sabali ka na kayo. Nanang. No di bining nga problema, ken pa kay babaingan. Manong Nemi nagsangit meten ni Nanang, mamati ak mo na talaga kang kakit, anak ko. Nayanod ka lahing iti pungtot ko, iso nga napagsasakti kas diyay, kada kita kakasagit ken ka, sorry met ken ka anak ko. No, di ka idi, impangpangag, iti alad nga pinatik na iti, mangmangig ko kada iti sabsabali. Basol ko ka dinanan. Tanagtalay kak unay ka ni Felix, kadintad ko ti amin-amin ko. Ken basol ko, taganandad ko pa agbubusan di biyag ko. Mangnamnama akman, aalak ko. Masamunton nga ulitin, ha? Wen, nang na. Sa mga ulitin di mangdanggaran ti bakim. Jack kaya na mapukaw ka anak ko. Jack lagi di kabaylan ng pukaw ka. Kaya dito ti karikang kaing creed, anak ko. Aramidig ti amin tapno agsungbat kaya nagikaro na dyan nga Felix dakiti amin nga nararamid na ken ka. Manong Nemi nakarawara ko ni ti pagbaludan. Pagbaludan. Loko ka. Nakarawara ko ni ti ospital, Manong Nemi. Nakaorno ang titured tap ni saklang ko ni Felix. Kayat ko nga maguped ti parang riribok na kaniya. Imparik na dananang kandigri kakapsat ko itinanay nga suportada kanyak tap no agsubli ti normal nga biyag ko. Napanggam nga ro di presinto tap no isuplong ko ni Felix. Kit ko na dagiti otoridad nga masapul nga makamig ni Felix iti akto nga panang blackmail na kaniya. Tap no nananayan nga makaswan iti palang iwarawaras na iti skandal ko. So nga idi tag-text manin kanyak ni Felix nga iwaras na kanumanin ti sa bali pa nga bidyok kinunakon nga makipagkita akon ken kuana. Ken kunak pay Manong Nemi nga wanugutak ten yaman na kayat na nga mapasamak kada kami. Ket ti aldaw nga naitudi nga panagkita mi Manong Nemi ditan tinagpatinggaan ti panangriribok na kanyak agsipud takinuyog kinakuyog kon dagiti otoridad nga nang kamag ken kuana. Jak man matipalan ti bagi ka nagsangsangit idi agkita kamin ken ni Felix iti presinto. Tinong patungpak, pinungot-pungot ko, binugbog kawa, gapot ti pungtut ko. Ori ni Nanang Manong Nemi ket sumsumged met ti pungtut na ken kuana. Iti lasod ti agarup duwa nga tawen nga relasyon mi awan tinaaramid ko no di laeng nangayayat ken kuana. Tinaramid ko ti amin na kayat nangam jak dinamnama Manong Nemi at ti gayam nang dadael at ti gayam mang dadael iti biyag ko ti supapak na. Iti ayat ngayon pariknak ken kuana dinadael na lang ti biyag ko. Jak mo Manong. No tulungan nak ti panawen kadagita agon daway tapno napaspas nga madusa ni Felix. Agsipod na duha pa ilaing nga bulan nga nakabalod ni Felix, idi nadamag ko nga na-aksidente ti kotse di kiti darakil na. Ket dead on spot, ngagpadpada datatang kininanang nanatay. Tsak met kedi, pakaragsakan dayta nga trahedya, kanjak indaw-dawat nga matay di kidaganak ken kuana. Iso nga bilang ko latan nga karma ken kuana dayta, gapo iti gagam namang dadail iti tibiyag ko Manong. Manong Nemi, gapo ka na kita, ngagsasamusang nga problema, nakaiya pasangwak idi. Diya ko na ituloy pa iti nagbasa.
Naamuan ngamin, ti advisor mi, kaya di kita dumapay nga nangangato, ti posisyon na ti university, tinapasama karibok ti biyag ko. Kan kandak-dak nga expel. Iso nga, saklatan ti nag-drop out ti panagbasa. Nagtalag na daklatan iti balay kat pagpiyaan naman nung kanayon da kakasasarita dananang kinirikapsat ko. Kat patib ka rin da tanumanin na kunada nga urean niya kano ti papaspasamak kat addada akanayon iti sibay ko kat sandak to kano baybayan. Kat ita nga naamiris manong nemi ti pateg ti pamilya. Agsipod ta isuda ti pagkautam iti bilag tapno agbalin ka na ti bker. Kat ka po iti pamilyak na daanak ti tured tapno isublik ti normalabiyag ko. Kaya na oray no diyakon na ituloy ti nagadal, inasikasok ti kasasaad ko, kahit nangrugiak iti basit nga negosyo. Kas iti panaglaklakok iti beauty products. Darigat iti damo manong nemi tapos saray mangeg ko dagiti tao kapag sarsaritaan da ti may panggap iti skandal ko. Ngem, pinatipker ko lang ti bagit, takayat ko apanagnekahan nga ti tao ang iti club kat kabailan na ti bumangon kadagtultuloy amag na. Manong nemi iti agdama ket liman nga tawen tinapalabas sipud idi inrugi ni Felix nga inwaras di skandal ko. Ambok nga oray ita kada dapay lang iti internet dagiti duma nga skandal ko. Nga mawanen ti bibiyang ko pa kada kita tatinasken ket ikarkaro pay laeng ni Felix iti pagbaludan aging ganita ti panangdadael na iti biyag ko. Jakman mapunas tida aramidak idi abidot ngem tinapateg ket jakton ulitan pay Apolos. Manong nemi ditoy kon nga itukeng daytoy nga pakasalita ket padcheck nga nakaibati akman iti adal iti biyag alakastan nembag ken nagasat nga oras tayo amin. Toy agyaman nga pagayam mo Ingrid babaen ti panang isurat ni El Amor Verdadero iti Santo Cruz Sur Badok Ilocos Norte. Pagayam ko nga Ingrid ken El Amor Verdadero. Thank you. Thank you mat kada kitay nag-comment, nagbuya